Ka United Democratic Party State Youth Wing mentakasngi kalapan kubrom ya habret mansa najar kum kanong tokot kabadang kanatam hakarta kabadang kadar snam. Ini ide ibasong ibasa hanong mensong lang kerdeng hakaba idang pule ya ke kelas 7 haka school BK Bajoria. Kekerteng jong kakot kaba ila thok kalong e Hero Destiny Everland. Kamansa najar kalayo priang ya lightly ki medal naga guru gram napo kajala Haryana. Kumta nakaliang ka party UDP State Youth Wing kalapan kubrom ya ini i habret haka office trekam jongki ha Shillong. Hakane kasngi lawan poi uba Alanti Dekar uba Tito Starwell Sin uba Yu Jensen Lengdo nangta kikmi kikpa jong kamansa najar. Hakabai dalong di longtho iba kena naga karta iba khatar sinam. Jika ni kalau titik ya kajimut berkat jongki samla kijungi ba lakuno ni daiban encourage mo banang ai muslim susu ya ini happy beren kijungi ibran ra ya kanam burong om tang iba setiap mereka om tang iba jadi beri away. Jika ni kapon sukumen ru ya kijungi dan dekat jongki Vice President kijungi ba Alan Sri Khan iba proses hukum belum ex MLA ex minister nangta iba Eugene belum ex MLA ba juga for chief organizer jangka state youth wing belalong weu samla belon ra ya kanam burong ya ka celah kijungi berkowe kum unang elekai football bapa te ngai play di samla kami belum tinukam bat iki long kami dia dah dekat ni kapor mereka berjingkup lagi ke kepang ke sana kali ya family ya dia kesam ikini mau kimen di parah dia dah dekat ni kapor wan sorry ya ka ni ke program ni jungi nama kalong ke ba besi dalam nama kalong berit mau dan beriu dan rei kam dah dia ke jingkut beriu kami mereka berkongsan kalong ba kum ke parti berokoi ke parti berokoi ngidon hani ya kawan ai muslim ti bagi penpau ke jing susarong kejungi ba ikun persai jupi iba ke kata ke ba dang hat asnam lala bantho ya kini kakot kepala itu dah kini ke organisation kepala world organization bat ada juga for ban tho ya kakot tang life house ni buôn ni thọ cốt Islam di benai mo ni thọ cốt tang lai sau sini. Tapi ni kalau kacing ai Muslim yang diwei bagi sama puli di sini. Tiba don hanya ni kecelah di school di prepare ba kacing thọ cốt kedai gawe keba beri ya kacing pro kacing i ya kacing i jengai kacing i. Ni baro ni awak ni lalong kinong mo di sama puli ila pas di degree di master rei teng ni smart teman puli ni bantho ni kam itu dan rei ki dan bong wana de yang kesem ke jompi ini kun jompi bah kata kata asnam banganet ba ka ri ke jomi kan sei ya ki nong thokot ki ba ndai ban pau tang ke celah ndai ba tin pau ka perthei berokoi dan hakim ni antara dan mentar tayo ni dan elek tai positif central beli ke dalam itu kan book fair no ni ki kuat ki prepare ki bagi non tho ki tho banam langsung tu intermen pak doe dalam ba hak di sini ki non tho ki nang bun le ki non puli pa ki nang pina bun nang liang kejungi di samla puli kejungi na paburang kim dan posu ban puli kot le lai puli tang nang lomba ki mobile mo lomba ke internet televisi dan penduduk Malaysia ni kinong thokot lada kim don kim puli dan rengan nganet pengen kekot kacang i mansa na sutu kene ke fairy tale mo jadi ki khana ki bai shumodor ki bai jese kan ai Muslim si bo ni ki samla ki jungi kam tam ki beret baki smart pan puli ki jingi tu kana kemau ba pun kejat benriu ide ki kejat benriu ke ba ruspa ha ki puris kam ki fairy tale mau kini kita nong tho sumudur bagi nong itu kana ki penringdur lagi ki bai lomba ki saudong ki sapun di bani don
akan iba jelah kejungi. Dengan ba kani ka kot ka tho kanum dei ka khadu andai nang tho susu Jakarta joi ka nang bun ka jrong ban na kwa ban ong si tien nang liu pol ban ka tui man sa bai nung tho tang tien fareng ada lon ka bala te mo ya shimir tien kasiru kana perlu spa tien joi dang menir ni lawan dari kum ka parti banyak stok tilang ba kasih author society Nanti kita salong dekat dengan kasih atau society polisi ban dawalam mo penuban penrupa kita jauh lu ban itu kok kernet tu pernah jongkari di sensa seperti itu juga. Jadi